Ja imam bembar sa ljetnim gumama. Reši sneg u 4. mjesecu. Šesti, četvrti, 2021. Ja ne mogu vjerovat, vidite vi ovo. Brate, nečava. Vidite ovo, snijeg. Ja ne znam šta reći, šta je ovo kompa? Znači, šta je ovo? Jedva čekam. Idemo! Da. Pada snijeg u 4. mjesecu i to u Puli, znači jednostavno unbelievable, ali šta je još bolje od svega, 6.4.2021. snijeg, ja imam bembaru, tako da mislim da je suđeno da idemo džir sa ljetnim gumama. Nadam se da ste spremni. Peace out. Spreman sam. Sljedeću se ko p***ka garanta. Pogledajte koje sam škrample stavio. Vidi ove. Ko da idem saje krompire, brate. Ajmo. Već vidim da se sledite. I ovo. Brate, kako je hladno je. What the fuck je? Sad kad se tu prospreme, vidi snijeg. Gdje? Moram pazit da ne padnem. Fuck. Ne. Znate šta je jedino loše? Da ovo nije snijeg, nego onako bljuzga. Evo jo. Ne, brate, prljat je. Vidi ga zvijer. Vidi ga zvijer. Vidi sad ovo. Vidi. Najveće pitanje je da će ovo uopće htjet upali. Stvarno ne znam, pogledajte mi hlače i teška je ledara, tako da ću se morati ići presvući. Svi moji prijatelji su pederi, zato što niko nije htio ići sa mnom vozit bembaru. Ali ne jer se plaše, nego jer su pederi. Tako da, pederčuge. Ljudi, ovo je bolesno. Moram ići doma, moram se ići bolje obući. Hlače su mi ekstremno mokre i ovaj snijeg pada ko lud, ja ne znam šta je ovo. Majke mi da ne znam šta je ovo. Ledara. Ruke su mi se sledile. Prije 2 dana je bilo 20 stupnjeva, danas je minus. Dobro su ove škromple što sam uzeo, majke mi. Vidimo se malo kasnije. Dobro ljudi. Dobro ljudi, tip mi je čisto uzeo komad snijega s auta. Imamo već jedan problem, a to je što mi se fucking GoPro smrznuo, došao sam do auta i morao sam ući unutra da ga očistim. Ali dobro, sad sam uspio, napravili smo i idemo dalje, idemo čistiti fucking BMW, motherfucker. Woo! Šta kažete, ću upaliti bembara? Napišite dole komentare da ili ne, on. Bu. I još jedan update. Nikad nisam vozio po snijegu. Sad ćemo vidjeti kako je to. A još manje sam vozio bembaru po snijegu. Jolo buraz. Brate, upalila je iz prve ko ništa, motherfucker, Ko je to zvijer od auta, ja ne mogu vjerovat. Či ovo je upalilo bez beda. Kurac, ugasila se. Evo, opet je upalilo. Prva vožnja po snijegu, brate. Evo ljudi, na tanko sam ga. Da budem najiskreniji, ovo je teška kurčina. Ja sam mislio da će to klizi, da će biti teško voziti kad ono ništa. Sada idemo po Stefana i nakon toga idemo raditi neka sranja. Šta je, nešto ćemo raditi, pravit ćemo ga malo bacati da vidimo. Ajde, idemo. Klizi. Reši sneg u 4. mjesecu. Reši. To kontroliraju vrijeme, ja ti kažem. Šiško ne zna snimat videa. I Šiško je idiot. Ovo kako zabavno. Leziš.
dođe to sve. Ajde, ćeš izaći van da oko tebe. Da, jedno čekam se ledit van. Razočarenje i manje je 100 kuna u džepu. Zašto sam platio fucking benzi, evo. Kojiš, nema više snijega i onda istražujemo šta ćemo raditi drugo. Ako je loš video, Stefano je kriv, jednostavno i to je to. I ulazimo u neke bunkere, je. Da bi neko bio da se kara slučajno. Ej, se neko kara dole! Ne kara se niko, ajde idemo. Za ovo smo mi došli ovdje. Ovdje možemo staviti džim. Da. Što ti radiš? Da ne bude hladno. Bože, kako je to retardat. Idemo tu neki bunker i vidi. Ovo da se sruši na nas. Nema nas više. Ne bi bilo dobro. Konta. 1998. Vidi ovo 56. Ma nema šanse. Nema šanse. 56. Ma na boga. Kompa vidi tu neka 55. 68. kompa. Ovo je već je. 13. 9. 68. Kako brutalno. Hajmo dalje. Very nice. Very zanimljivo. Tako. Eto. Dobro, hvala što ste pogledali ovaj video i vidimo se u sljedećem. Reši sneg. Rešio nas je snijeg i oni koji kontroliraju vrijeme su nam ga stavili. Jer kako smo izašli je prestao pada snijeg. Reši. Vidimo se u sljedećem videu. Ćao. Ajde, čao. Dobro nam došli. Čekamo crnog. Makni šic jebat, ne mogu ući. Aj, daj! Ne. Gađa, daj. Op, evo. Skoro blizu auta. Ćemo ga ići zrokat vani. Ajde. Evo ga, izasivu ga auto. U glavu direkt! Jebote, fulo sam živ. Dobio u facu! Pobitel? Da niste u faci, više nema faci. Nemo! Da niste više. Di ćeš? Prijatelju, di ćeš? Ne znam, pa ću plakat. Tip se na drku. Pusti me malo svega, jebote. Evo, gađaj, aj. Aj, gađaj, aj. To je bilo sve od ovog videa, vidimo se u sljedećem videu. Reši sneg. I ovo je razočaravajući video, je gotov. Što smo naučili, poanta priče, svaki video sa Stefanom je razočaravajući. Njega više nećemo sad. To je to, nema više niti snijega. Hvala što ste pogledali. Hvala što ste pogledali ovaj video do kraja. I vidimo se u sljedećem videu.